Halo teman-teman ya, jumpa kembali di channel Aquarium Princess nih teman-teman. Ini ada sangkar ondel-ondel cemara Betawi nih teman-teman. Oh, bajunya kuning-kuning teman-teman. Oke teman-teman, kita review dan kita lihat lebih dekat lagi untuk ondel-ondelnya nih teman-teman. Wih, kumisnya mah cambangnya cakep nih, bulu nih teman-teman nih, asli nih tuh. Cuma sayang nih teman-teman nih, hidungnya nih lecet nih, bonglak tuh hidungnya tuh. Ini cakep ya teman-teman untuk cewek ondel-ondelnya tuh, bulu matanya lantik banget tuh. Oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi di review ondel-ondel berikutnya nih teman-teman nih.